Zdravo ljudi, ja sam Milija, ja sam novi YouTuber, tako da danas ćemo pričati o igricama za slabije računare. Prva igrica je Hugo. Izvinite što nemam oglašan, ali evo, ako vidite, Hugo. Ta igrica je trkačka, koja se meni svidjela za slabije računare. Imao sam, dosta sam igrao kad sam bio manji. Imam jedno 5-6 godina. Idemo na drugu igricu, to je Tarzan, ako vidite sliku. On je za računare kao što su ovi. On je za Windows XP. I tako da i on je jedna slabija igrica i igra se sa diskom kao i Hugo, to sam zaboravio da pomenem. Treća igrica su Pirati sa Kariba. Oni su isto slaba igrica. I oni se igraju sa diskom, tako da niste bez diska ne može da se igra igrice. Zaboravio, a mislim da ne može. Evo imamo i Iggy, Covert Strike. Tišina. Ovdje ne, to je mi svi. Izmenite, to mi je brat. Ovo, Covert Strike igricu. Iggy, IGI. Ona je isto za slabije računare, makar ja mislim da je za slabije računare. Za nju ne znam baš tačno. Evo tu je Tomb Raider. To je ona stara verzija, ona najstarija, 2001. korište. I sada, izvinite, srđan nos. Ona se igra s diskom, a znate kako da je otvorite? Nemojte kliknuti 2 puta. Idite open na disk F, kod mene F, i uđite u igricu, tamo piše Tomb Raider, ima slika, ima jedna glava. Evo, možete da vidite. Ovo još ste Iggy. Nabrao sam za Iggy, AGI, Covert Strike treba 2 diska. Zaboravio. I imamo seriju Sam 2. To su igrice koje dajem u kući za slabije računare, aj beži tamo. Eto, ovako. Neće ga basta. Vidi. Eto, to je bilo serija Sam 2. I to je bilo to.